Nagabenta ki khubor baman kasngi pet bat subscribe ya u Antor News. Ro kine kilong ki khubor bamenta kasngi dakilak ngut wan ki pai riungai sakasinot sepngi kibalawan banya sim menta ha kabalang sakwang mena ka kendai tarik ulebar kari kasi jantia Presbyterian Synod sepngi men ha kasngi ublei kata ha kendai tarik ulebar arajar arpusan kajing yaseng Synod sepngi kaba art hulai balalong hakabalang Presbyterian sakwang kipajba runget na kisnong baper kilawan bantuit ban saki ya kajing ya selok na kaktin jong ublei na ki pastor kiba ai ya kajing krem kajing ya seng Synod sepngi hakabalang sakwang kelas dang nadu kasngi palei kata hakan riu terik bat khado khadwai kadai menin kasngi ublei kabalalong sau sngi lenter Risuk paminolak na Tujan no syak matube Jingker kuyokan sa due Aku kirong tiba itena Jingsung singka lepingan Ngidem hadis ngibae Ni em ha pring ki jing ya le Don kam pangin jan shu pe Trong hai Kristus Bapana Bansyaya Kibasni Kibasni Berkalatin Joji Ya kita Iba